Abanyamurenge bakomeje imyigaragambyo hirya no hino ku isi, wabatahiwe n'abanyamurenge bari muri Canada ndetse n'abavuga ko ari abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bafatanyije n'inshuti zabo. Ibi ni ibintu bikomeje guteza umwuka mubi hariya muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kwera ibikorwa no biri kugenda bibamo birongera igitutu kuri AFC 23 igitubwo n'igitutu iri gutera leta ya Kinshasa. Ese ibi nibyaza gutuma nkuko AFC 23 ndetse n'abandi bari kwigaragambya ari gusaba Felix Antoine Tshisekedi kwegura, nibyaza guteza icyo gitutu. Nyuma y'imyigaragambyo yabereye muri Canada, AFC 23 nayo yongeye gushyira hanze itangazo zerekana n'abaturage bari guhamba cyangwa bari gushyingura abandi abana abanyamurenge ubishwe na leta ya Kinshasa. Ibingibi rero bikomeje guteza igitutu kuri leta ya Kinshasa ndetse bikomeza no guteza urujijo hirya no hino ku isi. Ubwo nibyo nje ngo nkuramburire tubiganireho, ubwo nawe urajya muri comment kugira tubiganireho. Gusa icyambere uri gusabwa no kwanza gukanda subscribe, share ndetse na comment, ubundi ibintu bigende neza cyane. Abanyamurenge baba muri Canada, iyo foto muri kureba ni yabo, n'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'inshuti zabo bakoze imyigaragambyo uyu munsi tariki aho ni ku munsi wa 21 Mata. Imyigaragambyo y'amahoro yarigamije kwamagana genocide bavuga ko iri gukorerwa abanyamurenge iminembwe ndetse n'ibitero bya buri munsi by'indege za Skohoyi 25 zikomeje kwibasira uturere twa Masisi, Indondo, Mikenke, Gakenke na Minembwe. Iki gikorwa cyabereye imbere y'inteko ishinga amategeko ya Canada, kandi imyigaragambyo y'amahoro igomba gukomeza no kuri uyu munsi tariki 22 Mata 2026. Barasaba amahoro no guhagarika genocide bavuga ko iri kubera iminembwe ikorwa hifashishijwe ibitero byo mu kirere bya FDLR, P5 na Mai byose bikaba bivuga ko bihuzwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Kandi barasaba ko leta zunze ubumwe za Amerika ihagarika ibikorwa by'umunyapolitike witwa Bruce, bakavuga ko akomeje gushyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa muri ibi byaha, agamije kubona zahabu n'andi mabuye y'agaciro ubutegetsi bwa Kinshasa bukuramo inyungu nyinshi. Murumva ahangaha mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba ibibazo, by'umwihariko biciye kuri iyi mitwe none ikubana na leta ya Kinshasa. Ubwo ndavuga P5, Mai ndetse na FDLR n'ubundi ikaba ifite amateka mabi yo kuba yarasize ikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda. Murabyuka ibyabaye muri Mata 1994. Uyu mutwe w'abarwanyi cyangwa se izi nyeshyamba zaragiye zihabwa intebe hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kuba bibi hariya, noneho byamaze no kurenga mu gihugu mw'imbere, ahubwo byagiye muri diaspora. Ku munsi w'ejo nibwo nabakoreye inkuru ibabwira ku myigaragambyo yabaye muri Kenya ndetse ku tariki 20 ndetse niyabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basaba n'ubundi ko ibi bitero n'ubu bwicanyi byahagarara. None ubu ngubu bageze muri Canada, twitegure ko no hirya no hino ku isi tuza kubona ibindi noneho bibi kurushaho. Icyo ngewe nabanza kuvuga n'ubundi nkuko jene nabivuze, ibi byose biri kuba imiryango mpuzamahanga iricecekeye, nta numwe ushaka kubivugaho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rarucira rumira, nkuko aba bari gukora imyigaragambyo noneho muri Canada bari kwamagana umunyapolitike witwa Bruce. Uyu Bruce yoherejwe n'undi na leta uko byagenda kose ko n'umunyapolitike ukomeye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we marishakira amabuye y'agaciro noneho ari mu bice noneho AFC 23 iri kugenzura. Wivuze ko n'ubundi washyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majwi kwiri mu biri gutera umutekano muke noneho mu Burasirazuba bwa Kongo, akaba twashyira mu majwi kuri gutuma ibiganiro bitagerwaho nkuko byari byitezwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushyirwa n'ubundi mu majwi muri bibazo byano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari n'ababihuza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutsindwa intambara yari iyihanganishije na Iran, yukaba noneho ibona ibihombe yagiriye muri iriya ntambara
nta handi igomba kugaruriza hatari hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ko nababwiye ko ngo bari gushaka ibibaya byinshi byo muri Rubaya, kandi Rubaya ibamo 15 ya kwijana bya kuruta iba ku isi hose. Ibi bivuze ko n'ubundi nayo ari indi mpamvu ishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza mu ntambara. Ariko se kandi Amerika mu bijyanye no kwica inzira y'ibiganiro ndetse n'ubumwe bw'abakongomani gutuma butagerwaho, niba uyu witwa Bruce ndetse n'izindi ntumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagombye kuba none aribo bari gushyigikira ibiganiro by'amahoro, kuko nongeye kukwibutsa ko nyuma y'ibiganiro bya Rwanda ibyano muri Kenya Nairobi ndetse n'ibyo muri Qatar, hari ibindi biganiro by'i Washington aho Amerika ariwe muhuza mukuru. Arakomeza kwibaza noneho ko Amerika ubona ko noneho muri iyi ntambara ikintu cya mbere ifokasinzeho ari amabuye y'agaciro, biraza kugenda gute noneho hariya. Ubwo icyo mbona gishobora kuza gukurikiraho none nkuko nkunda kubivuga, ashaka hagiye gukurikiraho noneho imirwano ku buryo bweruye kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ziri gushaka amabuye y'agaciro hariya muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babone uburyo bungukiramo. Bungukira mu kuba haba hari nta mutekano hari, kuko ni haba nta mutekano hari ntago M23 none izajya kureba bya birombe by'amabuye y'agaciro. Ko twanye ko M23 ikintu cya mbere irambirijeho ni ukurinda umutekano w'abaturage bari ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri bira bice igenzura. Ubwo aho ngaho bizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kijyanye n'amabuye y'agaciro bisanzura, nta kibazo na gito bafite. Ikindi kintu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijyanye n'ubuhuza cyo uko byanye na kose M23 izabatakariza icyizere. Ikindi kintu ndibugavugeho ndavuga kuri izi ngabo z'u Burundi. Uburundi buyoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ntibishoboka na gato ko Afrika yunze ubumwe ishobora kujya mu buhuza, kuko ibiganiro by'i Rwanda bone byagagombye guhita byimukira Brazzaville nako muranyanganira i Bujumbura, kuko Lorenzo yari umuyobozi w'irihuriro cyangwa se uyu muryango wa Afrika yunze ubumwe yasimburwa n'u Burundi. Bivuze ko abarundi nabo bakagombye kuba umuhuza, ariko abarundi noneho muri ubu bwicanyi uvuga ko buri gukorerwa abanyamurenge cyangwa se abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo bari imbere n'ubundi mu gushyira mu majwi. Usanga ari naho badashyize mu majwi Leta ya Kinshasa, ahubwo agashyirwa mu majwi Leta y'u Burundi. Ni ugukomeza kwibaza iby'iki kibazo, ese ku isi tubone iri kureberera ubu bwicanyi buri kuba biraza kugenda gute? M23 imaze gusohora itangazo, njye guhita nkusomera mu kiganiro kiza gukurikiraho. Wowe cyo usabwa ntugukanda subscribe ukabana natwe kugira buri nkuru yose tukwa updatinga ujye tuyibona mu kanya gato bitarambiranye. Ndahita nkushyiraho n'ubundi inkuru cyangwa se itangazo rimaze gusorwa n'umuvugizi w'ihuriro M23 Lawrence Kanyuka ndetse n'abandi bayobozi bo muri M23 kubijyanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa buri kongera ubugome bwabwo bwa jenoside ikorerwa abanyamurenge, niko itangazo baryise. Ubu mu kindi kiganiro najyo ndahita ndigukorera. Wowe cyo usabwa no gukanda subscribe, nta kindi uri gusabwa, ugasharinga ibiganiro kugira ngo n'abandi bajye babona amakuru meza kandi ku gihe, ubundi dukomeze kubana amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana namwe. Gahunda za The Quick Times zikomeze zibanogere, ubundi tuhure mu